Aftai la wafionga ya labanol ni foi la son tapukalani. Ai o te lon tapu mo tanga i palmene. Le fa mo palmene na fia le fo bo ia ni so vai na foi le fa maro si ole. O te tau na pa luta le stala lo pa luta le fla wo mai fa tionga ni si ole a o mi ai ya ta tau tanga te vai kan. Ina esa ngona fionga. E lua ya te tau ole ya tau fa ile mea nga male ya kau. E fa ye me fa balbalea el tulanga la na le ta wel fa igual al malo por algo nga ya kau kwa le nga ko la ya kau bol manuio tanga ta pe fa balbalea la ya kau ole sila ya kau le fa balbalea ole olo le alu e ke le scala pe ke le scala fo ele alu e paloka ngala waka umai nga o ele si tanga le aking kangaka ele fa ngalo fai ai nga vakuele ku ya ke oe e fa yelo filifilinga il malo e nga mo tangata ano winga pawal mele ya nga alfa ai wa vaku ya ke oe le ya se me sei oe mal tangata fo le nga ve le Yesu ia taleni ai o kangu ele fa nga alono winga o maule o la le ku o lai le winga la na ko nga mal tangata fo I finau ila ya tau fa valvalia nga lo winga o le singa ka e fe so ani le fa nga nga lo fa ya ma le fa nga tau na malo fa le tu na mal tangata a via os kaya nga ai le os kaya ma wala laki Faftalo fiong ale tulanga fo le wa yesi e kale sia fo le pe e soli tu mai le tulanga le awai fo le palo ya o fia o mai ama e kale sia nga ya o fia o mai ama e kale sia nga e kere fo e kale sia o kala el kuspa ya ele mamalama e makwa o le mamalama ngai ko nga e kale sia e faia ko nga fa kwa nga o e ke alwe e ke a fo e fa nga la wa ya kau longa lua e mai nga la nga fai nga ngo fo le kalo le kwa le va pe venga mo le kwa ya ke o le fe so nga le fa nga lo fai ai e ke alwe il fa mai o me umanga mo me o vai la o me umanga e kasi ale me sa we me ga e mai le kwa ya o ka pu aku ka Faftai ia o ke rogo o mai ia le palemene ale logo fiongas ko la so no nga fo tu sai fo male tu malo ia por maliu fo o se tasi o le sura ya la uli Allen Cray la uli o se tangata wala wi lo le la langi la to we asia si mai Samoa al feltan malo le Aggie Gray ia ma la uli o le ona tua ia lo tu Aggie Gray ona ainga ngei kwa la wi lo le fatino ino o merne o business fa fale tel malo o le se sen o le fo itu ainga fa business au mai tanga tasi si mai mo mai luane ia le lo matua ia ma le anta wa ve mai felo e mtal no ma elato o tanga tasi si mai mo mai ia fa felo il time to no mai ai ia malone tal no malato pe na mai le fanga malanga Samoa pe Samoa sa no e fero e pe foi le o se ainga ala na to wa tele fel malo le to mala mai fafo e le ngona fo le ale ai o mai ile o mai sa tu e so le o mai e asia si is ainga home away from home mal tulanga la na ma e tele ai e lauli
uma le tina ona ia whaawawa ia lea o le tradition o tulanga i le navan whata o te mai e siona tu a lea lan whaawawa i le lato family business lea o le te leo lo sao i le whaawhainga luenga ino tangata sa i lia tupe maua le atunu ma tupe whaanganga mo Samoa. Ai le ngata fo i lona sao i le tau avina to atasi ana o ia whaatupenga o tato o le manu Samoa. Iaso ele i avatuani se le ni al malo. E makua mawa e ngei lotonu. Lala na le na leion na filfilia al malo to sanga fi silo i vator e to au ia le pina to lo al malo istanga to o mawa elon saul to ko no samo la pina pa mo la lo fion tu lo to le pina le pa le pina le merit order of merit ya mal na vola ya vo i le fe lo tutta langa la so il a so lulu la so ta le e fatti noi fe il sarninga ona to sarninga ia malo fa tai lo mo ia ma o mai a to i mal ta por plan neva ya so to tu mai fo il va ya so